Aka jingale ka Europe League hapdeng ke Liverpool bat ke Toulouse kalong ke itna ha haduk kata-kata. Ndrai mas sedang ke jingale kai hak kelas tep ke Toulouse kelayo banam kemat lingkong ya ke Sigul lingba udonam hak minit ke balai penrio. Bat haduk bakut ke jingale kai hak kelas tep ke Toulouse kelah tam dawai lanot ya ke Liverpool. Bat ke jingale kai hak kelamidro ke Toulouse kelayo biang banlam kemat ya ke Sigul lingba udah lingga hak minit ke pasan pupra. Bat ke jingale kai hangta kalong ke itnat ha ndai deh hak minit ke banyup sau ke Liverpool kelayo ya ke Sigul lingba u ke series JR. Ndai deh hak minit ke banyup hundrio ke Toulouse kelayo biang ya ke Sigul lingba u magri. Bat ke Liverpool kelayo biang ya ke Sigul lingba ujota hak minit ke pakundai. Bat hadu bakut ke jingale kai Toulouse kelah tam dalai laar ya ke Liverpool. Aka jingyakin poin menta aka grup I ke Liverpool ke don hak kedan ke baningkong ndai ke Toulouse pat ke don hak kedan ke baar. Kula syukur.